I počnemo ljudi vjerojatno video ovog puta. Došli sam na pokazujem se moj sat. I da, ovaj video će da bude kratak, nažalost. I da počnemo. Da, ako... Mislim da ste pogledali moje videe koje sam sad izbacio, a izbacit ću i ovaj. I mi sad gledate. Da, i pokazat ću vam sad. Da počnemo. Evo ga. Ima ovdje dugme, nažalost se na kameri ne vidi. Ne. Sad je... Ogoj, sad je 1:43. Ovdje. Dobro, 1:40. Ne, 1:30. Vidi. Ovdje su ti datumi, a ovdje sekundi. Ovako se pali. A ovako se isto gasi. I to bi bilo to za video. I ćao. Ništa, ne. Završavam sa videom. To su kućice sa 4 stana. 4 stana i Završavam sa videom.